Nikethi nkatho na ntune mutegeria mbirigirano ithiritwe na Jumapili njega ibwagano ntuba kuona kanya kugwatanira na unikire Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chieto akariba kuma igembe North Ward ne chia ntunene na ntubochio ni bakwathira kuongereka kwa makarika jawaga giantere ubakiuga nande amba baratwire kinya gutonya nja ciao muthenya na kubaia mburi na intobinge kathumba birio mirana kinyango kunande ni bakuromba mabisa baukaria kwijana mpwe kenda kubonokia njarene cia maramari baba tangu Weru adinde ratio karimera no kari kiyo kyangugo amba bategerere ngugo tukareza chemuchi ende kontra era nane bui wambe kuyambori yuna togo kwote bibi koroma ntora na tota komeko mwambo ware aidara kinyambori aite ona siende yonto ndara mpingete nyumba na kabere de nyumba kapoli kata ite wako nyantungi kathauri mera te toto komimbi turamba nete wamba bubu kweli ndibu tone karingi kuno no ndo amba bra mera ndi biba kuyambori bakaiya nguku bakaiya kila kitu otege ntugo utibwa musie ende kwa uka tokorombo security tokadwe no ndo tokwache kinya muntu ate otora musie otio otora musie no gari ntobia musie tokwache otoweta kuria na ndika twasola atwe nture ye irindi kwa njumla tutugu nture mwe wamba buingite bakuma mera bakuma ende bachogereke mburi na ng'ombe na nguku batukore kanto ba mama ukieboka kindogo kinyoe turatura kana ita kiorwene mwamba emuchioku dokona akumiria kukuma muchie kinyawo wake ya muchie kinyake thei muchio mweye chuongwa ati kuma bila rutha ukona mwamba ke akakakakakaka ati ukira nyokira we aka akathagora mburi kana akathagora ng'ombe oyo kana ngoko uingilite uthei kuburia kaita ende kwa muthenjirani okwari kwa anjiririe eyo ya ngoko mwanja aura urua ati kugono ira mburi ringo kona yakiumiria achoka nya chabari ithatu ya ithatu katwengane nwe Thaa Mugwanja turengano imbati ya muringira twenda kuithia arugumeta ndene ni aurire ende yoro icho eyire wakwa nani ngere ukumwa au mburi na choko yange chiari ya ita nangere ende ni ndaita nyumba iho rokeretere renkwethira kaere kaetere na nende nta ingira na konji ni nda ingira konji ndatia kuburio ndengeira na choneo chiejire injire ye kinya ndenge ukethe chiare muchike eta bamburi bwanguko ende batubi tukuromba nturene insecurity kenda tubatu kuswamba bariko tatu tukubona batuke thirikari no kawamba bosindi natu kaurwa mizimu robe kiri Nteto ingi nande mubunge wa Igembe North no Julius Teitumu mubunge wa Weru County ne Meru Karambuka Ilemia ni bakinyete kuriungira imwe cianja 50 ira nyomba ciao iraire ni mwanki ntuko yegoro kuririkana nyomba ijira ni cia gukombora iraire nyuma ya muthakomo kwimumtia mwanki akumenana na ngina urora karaga kire imwe ya nyomba yu nyuma ya boguteta iguru ria chiringi 10,000 ni karika ria mwanki tauni ya Mutwate riratierete nkurukia misi 50 ikiana kuthira buru nyuma ya muthako umwe kuringa kibiriti ni muthoro arari najuo ayeta sengina irandura mbecha 10,000 ontore umubunge wa Gicokie Julius Teitumu na mubunge wa Weru County ya Meru Karambuka Ilemia bakinyete kuboreria ene njai intobio biethirete na kubaretera uteithio bwanguo bia kuria maema ya kumamira kwa kaitaga kaibaki banga na kinya mbecha cio tumira kirima ubatuyo muno baraba ombere kuodhora bakitumbukia katika hili njanga la ajali ya moto. Yonde ita ajali kwa sababu hakuna mtu alikuwa anatarajia. Kana kurokuweregere tontontobo kan kwa ipole kinyakire na nyumba hii. Na kwena kyao sana ntikumya ko mtorie tanya miaka wiki ekopi. Na intobia yake biete dabero iro ntomera mwarimu mwe na mwana organize tent isi ya nikenda ntubomba kuoda ora bamba itatia ukarandi ankwenda kuwa ipole ndegwa to aba muno nde mwathana wa kemanto na jonde to muchokeria nkatho
Kwa hiyo nyathira twina musiba jo mheshimiwa wetu auga ni ajali. Na nkuruthiria kidogo nderwa imuthaka uraithirie kwa hiyo bukamuria no kwithire nyate na mutoyo mwega tuoneketha twamwikie cibitari tebuo no monka tumulolelia tumenye gitumi arabwithirie uniki so onde mami kyo nkwaria kyao nontu bwana bakwa barabaithirie barabataithirie no ana bakwa bonthe ende lakini na atia nontu imeia na ikuvunja sheria kwethia whatever the circumstances nyakethira atena mutu mwega aiko cibitari acoke ikwenjera bakiaria ni bacokete nkatho nontu bwa njara ya utethio tutigwirigirite twareru ari kana tunywe lakini iturite na tukanywa nontu bwenu murungu abutharime na bongele baba kona kora na mpara buru baba te intobia kunywa na bia kuria na nyebia ochenje tubwa twana katuba chokire ngatho cia mwanya muno akiareria mantu ya wagagia karoneke taitumu na hakikishirite akari nibetete na mbere kuthiatira wagagia muno nteresia njarwene na arang'ombe kathumbe iretete na thamburu no tiera bora ete antubana na kwa kiwa batira ng'ombe ucio sokwa na kinya misiera endo boba taukirie kona haki nakangoenda kwira antu betu atiri yonto bobo karia kire au kinya gethe muntu te muntu rerigirite te oma kangoenda kuwa ote no gote mawimbi kinya baharini lakini twatobora baraba thigeria matangazo na arua bakubwa rais akiwa akometho eko no Jumatatu bukuibwa Government Inspector General wa police na arantu borwangi kambini yira nao na tukwenja njira thayo kinya kuriku poya kurura kuntu kuriku changamoto ero ndibwire yana cia bantu amainge muno no ntuindari Samburu nyankiera ilikuwa tonwa ringi kutaura ringi so toegeria atete urabaro romene mayo no ntonjeetwe na borona jiretwe na atwa kuma Somali twena turukana kwa iria kuia na kinya Samburu ete ya kumiaga 10 no ntoba na nyanki na batenda kuona nyanki bate kuia ng'ombe iriko lakini ngweregera no to president na aririe kachagu itwaretie nwe DIG Jumatano ngo na areya na lakini president ndio mweleza lokari awire kome yewe ngo Jumata kaitene kau nawe mubunge Kailemia na baurite bakathikira nguto cia kumena thirikari retongeretwe ni mukathe Ruto ati na witithio oti no ntukwina mantu ya maingi ya mea bangirite arimi nikenda bombo tethuka na kinya uchumi bwa nthi bwinama nyabuka kacho bukira wanga na kuongera usuru angambi yaute mantu yama zairia ng'ombe bitena bitukongerwa ushuru na mantu yange jara jomba utethia murimi kaba hatwe ya ande no twito ugre bottom up kana tebuo kwa wito mweni kanya kai na batwe thirikari yewe ke reportera Weru weekend kuma mutu ategembe North Mbito Marion Karugi wa KINYUA. Munini wa gavana kaunti ne Tharaka Nithi Nyagamu Israeli mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Jiji Murugara ni boretie akari kuthingatira imwe ya mietire ya tene iria bakuga yomba kuguna nthuki ya Kinandi iria bakuga mietire yao itiagirite kinyani ni barite kiri ntuko ya muthia ya mambura ja gukungwira untwire mambura jaraja thithikirite ntere cia muthambi gachumbiri gakiatho gia kuonaniria untwire bwa muthambi karakinya aini na njorua cia untwire bwo barathiria mathana kagita ga kuonaniria bira baije nkuruki na bo atongoria ene uge oni na nginya thengi bakiatho giki gia untwire baratigwa gwa bakurite metho kwibonera nkuruki ndi nario ritietagira mugambi igari ndari mara tukariga wetu mara chukuru kwenda gukinya baiga ende onapo ni na president mara Meru yari kibwa ntena biaga ngoja kabia alapo kuna gona makosa matoko bofinya mbesa ile kega ni kwa apply banengo na photo kwa zile batiko tumela kubanengo na figo dance kana na ndo baba ndo kwa litana kwa ndo kwa mole sisi ni zile kwa ndo kwa proposal zile batiko ndo then from there bakenda kinyira mbesa yao taburi yangu kujia mena na mena ndio kinyagera
kiatho nige kiatongoria mwanya mwanya ba kaunti ya Tharaka Nithi baraba gwikinyetie bara gwata mbaru monanithia tamama. Number 1 ndena gwa ngokana muno no tobwade ndenge kyamurambe nangalomba mtomero next time wote wote ngije bungi yalugwa na bulanda kana jereji atega jali no tobero baye kesima baye basa kale sonko muno ukara ya nani ngo tumamwa kwa ndanda wanatuma ukara ndanda tuzae lakini kiendelea vya kemurambe kwa mangapi ya mvua Ipoko wana kushukuru itogira kina kaingo tumenyana hata readi ya gatene atene gotaye na weija kagoto na bwinde bakunyenta obi tendega bakunyenda agwa banzi na intobinde ngera tona to kushukuru to kuleanto na the boss tafadhali ibiko kwa medipo ega bakanenda mantuma inge ende kuleaga tukigo encourage kwa babwega antobakone badia go very lakini gotie mwari akiganda beragurwa kwa wagero muthia na bwabanga bangi babia thota bibindeni ya kaunti ya Tharaka Nithi batati wa nyuma kuonaniria gikeno kiao turi watukathi na mbere kuda untere to mu murambe ti mundu akito kuda untere to mu murambe tukeno gakaire tukona sana tenge komi turi wakuma leo o kagita ona ngaya tupejembe ya mwako obia turenda kuweta mara antuamo yonde kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. MCO wodi ya Ruirirwarera Felix Kithinji ntuona ameneretie wongere kubwa makarika ja urugi na wendia bwanchobi ndegeni watho maturene nkurukino orotete asiasa bara kuano kaba gutumira mbeu mbithe kuruma atongere bangi gukurukira mitandao. Kevin Kimathi ari na Nteto nkurukia Ntukuinka ya KINYUA antu babathi thoko ni aruru ituri bakemeneria nchobishi ibango ni irandegi watho buruma turene kinyawe MC wa Nteto Felix Kithinji ntu akiuria tongorero matura ukira Bruno lotete kinya biashara baraba wetire nambere buru biashara ije maturene kiutatana watho tugete ute antu bakaninkiro renzens bakwenda iria nchobi nja chekuthukia na beto so inkuromba kinya batuka ija achiari tugeria kwari nana tukabaitana urebi bwa tuchobi tuto ibundi butebui nenya tongeria barabe ntore ne bena mbicha ugo imutongeria ku ofisi ugo aterete na nuije kene no kunda ke bundi no kunda ke bo tiga kona ni mbicha me no ntogo e band example kire community umutongeria no batukutho wethugana yoroka athithia ti uthugane kurera kiugi akuna nchobi kana uthugane kuge kuna nchobi ngugero ei uteike ndo nyunya nchobi ngugene kendo gombo gwitethia njeku no tomba gutethia kinya community ra umite Mkulugi Kithinji munono letete buru kinya atongoria baraba utumira nthuki mbithe maobisine mwanya mwanya ambogita nikenda bakathumbia atongoria bangi mitandaone tongere bakugurana beto nchobi neiba chije especially Wirorera tafadhali kithora kuri obichie kwa aterete thwa niri ko kanere ku no ntonte kwenda kuigwa taja indi ibo chije na ibo kire kithomo na je makosa cho ofisi mo kuandika kinyanto batithomi bakethirwa ngoge igwa ta kurerana beto nchobi nikena baruma na mitandaone so inkuga kinya kithomo kyabata at least mtu nageria athome no athire secondary school utumba kujukia mtu utithomi mwiki ofisine nene yo represent umutongeria ethoro ngoge wekira kuthukani nchobi kunyunya nchobi kurera kiu aikirapo apana atongeria batwi tubati kuonania good example kirana beto kaneka community yetu na bunge bwa mwanya Kithinji atititwe shoge nkatho cia mwanya muno kiria bisa munene wa usunku ni bondeni au Kenya au KINYUA ndesi kinoti ni untubwa mirandi mwanya mwanyere wita nambere bururu ire muno ye barabara ni untubwa kainya kawe thirikari ne ndhiru au KINYUA boibwega no ntubwa DCI kinoti barabara yetu athimite nwe bara kilomita 17 ndene Wirorera taiji ni thithe tuorende kilomita 8 nitigere kilomita ingi 10 na inkuga ibwega sana no nto kinoti ngugira atwiterete bore tutukarorerwa neo kamuri ibwega iramira turetere ibwega istimira tureterete ibwega imbo ira tuenjire ibwega na barato andikire ngugine na inkumuri ibwega sana no nto barabara yu ikuthithwa na ndai komba gutethia akariba ko Wirorera ni inkubera ibaromba ire kinoti na retire
ndaika yonde bakimama bagiukira bakera mwathani bwega nontu bwa nkoro yuke noti ari nio Murungu amwike bwega na baba kinya munena neneye Kithinji nkuluki iwinge nacho itigera tukathirikiria na Mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza nontu tutethino bwega muno na ngiuga ibwega nontu bwa budget ira turakurukirie iturakurukirie budget tu o sub county thiro ina doza na grader nikenda want o mwedi kethiro ina doza na grader barabara chetu chumbo karabwega nkiripotera Weru weekend kuma bore mbeta wake uvi Kimathi. Pega sana Kevin Kimathi bwega kirego mutegeri tanambira kurumira Weru Thaa Mugwanja nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkurukia. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kire uria daktari kiumia gikimwe kuru murito na gutaro matagare jara batere kuthingatira ndiria anjiria kuona kana kuigwa bionaniria bia kwewa mwana. Other signs cia labor nacho ni other than the contractions and the pains kuri korwa mabambagiria na gutoreka roje kana roje rwa rugwatirita mwana rugatoreka rugeteka roje rukambiria kuma kinyoke gotirinyirie ntugo cia kugia na mwana rubite kudhisibitare kenda wonekana ona kethira kwibomba guthetherwa kurigiria infection kana bomba gutetheria mwana mauri make mamba kukura haraka kenda libapenshi endelea we acharatiwe ena thina ya kurutamiruke kwa uguo kaya kuona roje rukwambiria witeka ibisibitari woro kenda umba kuonekana kore bange pega gwa kinya batiga gwa the labor pains begwa baina in silent labor asini gutiororo roje rotira toreka lakini nuone ke discharge kuma ke wete na ke makamas ke nandamu none kwa ke chongo twetaga show neo ni indari ya kuonania cervix ekurugoka na omba kwa mwekuru ari in labor kuka ya kuona rukoro rwambiria kuma inu show bita kudhisibitare kenda wona
keresha na tago kaendelea kuthingatirwa. Lakini kure kuno bena labor pains tofauti. Kwa kwa wambaire na gutaika, tumba kwa kambire gutaika, nontu ba labor pains. Kwa pengine after previous debe one labor pains yaku yambire with the gutaika, with the kudisibitare. Kanoka yaku no the first time yaku yana monanda. Lukambiria gutaika na pengine ukinyiritie ntugo kana nyando koroketie. Please idisibitare nontu ino bakuinda riri ya labor yambiritie na different way. Na still okaya kwetherwa ndarinu chiondo tiena chio lakini kuntu bonge utakwerewa. Untu boge ni bokambiri bokaya. Untu tatura nabu bokambiria. Yomba kuis na we pregnant and ukinyiritie. Omba kuide ba pensi ya kinya. Kwa hiyo nikaba ukadisibitare ukaido kwamba kwa nakethera mba kunyanya mbe amane rugokete kana ko rende yo labor. Kwa hiyo anything utakwelewa imbi idisibitare. Machindano jandwiro ni jetete na mbere kienine gya kirubia ntere chia chuka arejaretete amwe matukio kuma kaunti mwanya chia hapa Eastern irio Meru Embu Isiolo na Kinya Marsabit barabaga chinda kirindwiro iji bakona kanya gakwithwa bagita na mbere guchinda na timu yonthe ya nthiguru ya Kenya. Machindano marwero magichigo kia na iguru ya kirima Kirinyaga maruthitwe igoro kienini kia michetho ya kirubia arambe ombethi bachindanite kirindwiro kugera maigana matumo na kinya kirindhungutha mwanya. Machindano mara mathuraniritwe ikiama kia Athletics Kenya kira Ainsworth Maragara no emukaririgiti wa kio rutere ruru rwa Upper Eastern. Ngaricio munthi ina county itano indagweta Marsabit, Isiolo, Meru, Thaa na Embu. Na ngaria tukolotha cionthe ni ngari cionthe kuma ngari cia 100, 200, 400, 800, tumeta 1500, 3000, 5000 na 10000. Hapo tuna short put, tuna discus, tuna javelin, tuna long jump na triple jump. Machindano mamaende mathurete augia barabaka ugerie gichigo giki kiri machindano makenya ngima mara makaruthirwa kienini Kenya Nyayo Stadium Nairobi kuma Alhamisi ya kiumia kijite tariki 22 mwanka Jumamosi ya tariki 24. Nyayo Stadium tugatwa na timu chingi cionthe cia Kenya region cionthe cia Kenya iria ni 16 ni 16 na timu ina tugachoka tuthure timu ingi ya kuma Kenya ekathi angari Budapest World Championship in August. Augie bakaunti ya Embu ibonanitie uchindi bonene aragotonekanite kwebumeria kunene kwa augie bakaunti cia Tharaka Nithi na Meru. Tunachiana ikungaria mana tugwetekia twathie Nairobi nayo tukegwa twana qualify kuthie Budapest angari lakini tukuria twana twetu totale tetumeru tunthe especially Tharaka Nithi tetumeru twameru tetumeru netukwenda maumira kwa wengi kenda na twitu bota gutetheka tabari okuona riu ntukwira ingi our president Dr. William Ruto nurathungire kibano guciokeria nkatho maria makungaria nontu kulikana agwetwa bethi kibiagon kabunja warodi record ya 1500 meters na 5000 na nurakanengere milioni 5 na kanengere nyombe angiri milioni 6. Enkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbite wa Samuel Gaishma. Nteto na njira y'enkinyaniru nkatho cha mwanya kirigo mutegeri kuona kanya kugwatana bao twingi na njira ndi kunona charinga themwe na nusu ita na mbere gukenera mibango ya Weru TV woni mbitagwa NTINYARI KINYUA.